Сат вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Истакова çalışам. Хайрлы ақшамлар. Қырым хакимияты коронавируснен күреш чарелеріні қабелештіре біле, күні бірер адам хасталана. Қарасу базар шәрінде самоизоляция вақтында іштимаи мұйым объектлер насыл çalışа. Жемқұриетінің шәрлері арасында қатнаған іштимаи нақлиет яны график бойынша юрежек. Қырымда лұқсалар үшін қауіпсіздік тәмин етілген ма? Қырым әкімлері бақшыш оларақ эксклюзив маскаларыны әлде еттілер. Коронавирус хасталарынен çalışқан мутехассислар қошма пара алажақлар бойле білдіровны Владимир Путин Русия Федерациясындаки субъектлерінің юлбашчыларынен кешірген селектор топлашывында сеслендірді. Бойлелікнен әкімлер 80 бен рубле, орта дәрежелі тіббейджелер 50 бен рубле, кечік дәрежелі хадимлері 25 бен рубле алмалары назарда тұтыла. Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях. Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле. Бұл енді коронавирус хасталығы дарқалануынен бағлы Путиннің үшінші мұражатыдыр. Коронавируснен 23 адам хасталанды. Эрмени базар шәрінде бүгін хастахане қапатылды. Анда да бір хаста пейда олды. 220-ден зияды инсан обсерваторларға ерлештірілді. Оларның айлы азалары самоизоляцияда олажақлар шәрге чықыш ве кірішіні қапатажақлар ма? Тавсилатлар біздің левхамызда. И сотрудники больницы все ходили и общались в это время. То есть, когда находился больной внутри, соответственно, возвращались по домам там, и так далее. То есть, возможность для распространения инфекции колоссальная была, коллеги. Қырымда коронавирус хасталығы тапылған ер бұйық масштабта. 220-ден зияде адам обсерваторларға ерлештірілді. Оларының қоранта азалары самоизоляцияда болуна. Эрмени базар шердің хастаханесі бүтінлек қапатылды. Мы еще подтверждения не получили, но процентов 90, вот мы сейчас Наталья Александровна говорили, скорее всего, тест будет положительный. Значит, женщина вернулась из Москвы, работала в Москве. Значит, ее брат с гипертоническим кризом попал в армянскую больницу города Армянска. Ну и, соответственно, пролежал там, контактировал максимально с больными, с врачами. В общем, сегодня под угрозой нахождения на карантине вся больница города Армянска находится. Жумхурет елбашчысы айтқанына көре вазиет ярамай тарапқа денешсе шерні қапата білежеклер. Шынды хасталарыны не қабул етелер, не де чыққаралар. Бинанын янында Росгвардия ве МВД хадимлері сарып алдылар, хастахане обсерваторға чевірілді. Армянская больница уходит в обсервацию ввиду того, что такое значительное количество лиц, это 124 человека, это пациенты этой больницы, это медицинские работники, которые так или иначе сталкивались с данным заболевшим, должны быть помещены в режим обсервации и перемещать... На 2 недели фактически жить на территории больницы в кабинетах. Перемещать их на территорию Евпаторийского обсерватора сегодня нет смысла и физической возможности забивать обсерватор. Поэтому принято решение, что обсерватор будет развернут на базе Армянской центральной районной больницы. Қырым сакинлері чоқысы самоизоляция режиміне riayet etmeйлер. Бұл себептен бір күнде 150-ден зияде граждан тенбейле фала 45 муэсисе елбашчының немерене бақмайып ешіні девам ете. Сергей Аксенов бойле олса, комендант вақыты қабул олуна білет деп қорқызды. Вы не понимаете еще серьезности положения. Вот сейчас все повыезжали, вот попадете, коллеги, мало того, что в режиме самоизоляции, это считайте арест будет административный, будете 2 недели под арестом находиться под медицинским наблюдением, без возможности выйти. Во-вторых, жизнь и здоровье родственников поставите под угрозу. Вот я просто прошу, чтобы вот нет понимания, если сейчас дальше ситуация покатится, будет комендантский час, вообще никто никуда не будет выходить. Жумхурет башы хасталық бұ ұйдырылған ефсане дегіл вазиет тек мұшкул дей, ләкин паникалына түшмек керекмей. Вазиет не зарет етіле, бұ іште гражданларының ярдымы керек, ершей бізге өзімізге бағлы. Если еще, не дай бог, там кто-то заболеет с родных, близких, вот разговаривали с врачами, вчера вот с Еленой Васильевной разговаривали, с теми, кто занимался этой ситуацией, что, говорит, больной лежит, вроде все нормально, говорит, через полчаса начинается, то есть вообще какая-то реакция,
в организме проходить. Никто ничего не понимает, и вот просто идет на угасание вообще, прямо вот видно, что с человеком происходит. И никакого лекарства нет, коллеги. Я прошу просто крымчан, просто симферопольцы, просто одумайтесь. Крым Жумхуриятның сағлық сақлап визирлігі Игорь Чемоданов хабер еткеніне көре Крымда тиби незарете учбенге якын адам болуна. За сутки снято с наблюдения 125, поставлено под наблюдение 62. Значит, по динамическим наблюдениям у нас 2762, поступило 3, выписано 9. Bundan da gayrı Kırımda da bir hasta bilgilendi. Bu Yaponiyadan kelgen er kişi oldu. O samoizolyatsiyada bulunaydı ve er bir kimsen alakada olmadı. Elmas Iblakimova, Naciye Исаева, Millet için. Ялтада да bir обсерватор açıldı. Анда ekimlerinin nezaretinde koronavirus hastalıkları ola bilgenler bulunacaklar. Bu başka memleketlerden kaytkan gражданlar ve virus taşıyıcılarının kontakta bulungan olacak. Müessese şehir pensionatlarının birisinde yerleşi ve 76 kişini sığdırabilir. Her bir hasta için gigiyena ortalı oda var. Ekimler için ayrı yer belirlendi. Onlar da anda izolyatsiya edilecek. У нас второй уровень – это чистая зона, где проживают врачи, где созданы все условия для врачей. Это проживание, питание, естественно, прачечное. Все условия созданы для нас. И из этого исходя мы работаем. Круглые сутки, начиная с 9 и по 9 утра. Это дежурная смена, а остальные работают по 8 часов, как положено. Ну, соответственно, без выходных, потому что это обсерватор. Мында умумен егірім Хадим çalışacak, bir smenada ikişer ekім керек olgan vaqt mında butun aileler koyula bile. Olar için geniş odalar hazırlandı. İçinde buzdolap, televizor ve balkon var. Наша задача создать хорошие условия и хорошее настроение тем людям, которые там будут находиться. Я им тоже передам свои сотовые телефоны и сотовые телефоны всех руководителей. Мы будем общаться и в случае необходимости в режиме онлайн решать их вопросы. Крымэнерго идаресінің хадимлері яқалады. Апрелінің 5-інде баш модернің шымдықы муавинінің машинасында 300.000 рубле тапылды. Бұл пара она эпосы весиқаларыны тез япқаны ве электрик аға қошқаны için берілген. Жинайы аңлашмаздан сон федераль қорчалав қызметі оны тұтты. Тақиқат девамында евелкі муавинінің де жинайы ішлері ортаға чықты. Шымды тақиқат девам ете. Алуштада полис хадимлері девлет автоинспекторына хабар бермеге тырышқан четелден келген айдавжыны яқаладылар. Автомобиль Ford Sierra под управлением 29-летнего мужчины был остановлен инспектором ГИБДД на посту Ангарский перевал. Эр кішінің айдавжылық шадетнамесі yok еді. О полис хадиміне 2000 рубле теклif етіп протокол тізілмесінден қашмаға тырышты. Амма она қаршы жинайы иш açılды. О бір елғажы азатлықтан марум етіле біле. Сергей Аксенов мемлекетіміздің ең яқшы губернаторлары сырасына кірді. Женеби федераль округның елбашчылары арасында есе бірінші ерні алды. Март бойынша нәтижелеріні медиология адлы матбуат аналитик системасы тақдим етті. Лидерлер жетвелінің ең юқары сатырында Москва шәрінің башы, Москва вилайеті ве Санкт-Петербург шәрінің губернаторлары ерлешті. Қырым карантин режимінде шәрлерде тек ашайт маллары сатылған түкенлары çalışа. Автостанцияларының іші тоқтатылды. Шәрлер карантин шарайтында насыл яшағанына Қарасу базар мисалінде көстермеге істейміз. Tafsilatlı Celevhamızda seyir etiniz. Қарасу базарда әтетінше ең çok адам топланған ер бұл базардар. Мұнда бүтін районның сакинлері келе. Бүгін бештақталарының чоқысы қапалы. Тек ашайтмаларына сатқан açық. Немножечко меньше люди начали ходить, конечно. И, ну а как по необходимости идут, берут все, что надо. На что сейчас спрос больше? Просто борщ сварить, на салатик что-то сделать, капусточку, бурячок, такое дело. Базардаки фиятлар Қырым бойынша ортақ қарада. Лимон килосы 300 рубле, картоп, соған 50 рублеге же. Черде ярмалық да çalışа. Евелері ол мемуриет бинасының өгінде ерлешет. Шымды есе оның кенеште ерге көчірділер. Ашайт маллары сатылған түкенларда ер күн профилактик чарелерінің бақылығы незарет етілі. Емді маскаларының кейленуі, емді ичтимаи малларының фиятлары көзетілі. Социальная группа товаров у нас все есть. Необходимое это мука,
не выше 70 рублей, гречка не выше 70 рублей. Так, растительное масло. Не выше 60 рублей. Карантин шараитінде истималджи сепеті пек денешкені yok. Так же само, в принципе, да, по необходимости. Что берете чаще всего? Овощи, молочку, крупы, хлеб постоянно. Хлеб, лук, морковку такой, чтобы... Лимон. Лимон один, да, беру. Чаще всего берут, ну что, крупы, гречку, макароны, ну такое. А ценник на них не вырос? Ну, в основном что у нас? Ну, лимоны подорожали, такое вот. Ну, немного есть, не сильно. Қарасу базардаки автостанцияда санырылған режимде çalışа, самоизоляция себебінден ойлы вақытында қатнаған маршрутлар керек олмай. Автобуслар саба алтындан 10-ға ве ақшам 5-тен 9-ға қатнайлар. Делаются рейсы в населенные пункты нашего района утром и вечером, для того, чтобы работники, сотрудники, которые работают здесь, на территории района, которым положено работать, могли добираться утром на работу и вечером возвращаться домой. Қарасу базар районын территориясында 18 кой ве бір шерлер ереше. Оларның бірінде район мерkezінде олғаны кыбы коронавирус дарқылығының оғыны алып бойынша штаб оператив шекелде çalışа. Эльмас Аблакимова, Руслан Минаев, Дмитрий Низовой. Миллет үшін. Қырымда шәрлер арасында қатнаған жемиет нақлиетінің іші тоқтатылды. Ең чоқ талап етілген Сақ Николаевка ве Буюк онлар қасабасы тарафларына барып етмек үшін аэрографик ішлеп чықарылды. Сынырланулар Москва ве Санкт-Петербургдан келген тренлерге дарқалмады. Янылықлар аққында бізімні бетті келевхамызна сейір әтініз. Курортный автостанцияда да не yolcu, не де озғарған адам. Бір кемсе yok. Самоизоляция девамында бір sıra маршрутлар тоқтатылды. Оларның ұзынлығы 50 километрден зияде, ama Сақ Буюк онлар Николаевка тарафларына кетмеге мүмкін. Автобуслар бір суткада екі кері қатнай саба ве ақшам. Демирьол вокзалына автобуслар саба саат 6-дан 10-ға ве ақшам 5-тен 9-ға етіп келе. Кассалар ве беклев залары штат низамында çalışа. За вчерашний день по территории республики всего сделано 250 рейсов, автобусных рейсов, но перевезено 1837 пассажиров. Соответственно, это снижение пассажирских перевозок на 90%, а снижение пассажиропотока почти до 95%. Ярмадада сакенлері велке кебе Қарасу базар ве Бақшысарай шерлеріне қатнаған рейслерге мұқтажлар. Бұйенешлерде елжылар ең чоқ қатнайлар. Все жалобы, они рассматриваются и Министерством транспорта, и в Крымавтотрансе. Проводится соответствующая совместная работа с Министерством транспорта по подготовке предложений, по улучшению перевозок и по определенному графику движения автобусных рейсов. Бір сменада әрбір еніште 2 айдавжы çalışа. Сонки дұрақта мұтлақа дезинфекция етіледі. Лавералиев Буюк онлар қасабасына қатнай. Оның үшін іледжілану фишлері алышқалы олды. Ну, народ сейчас уже поменьше. Москва вес Санкт-Петербург шерлерінден келген тренлер есе ярмадамызда еп қатнай. Данил Сухарев мемлекетіміздің шымали пайтақтындан велоспорт бойынша ярышларға келді. Бойле санитар шерлерінден айренді. При этой страшной пандемии я считаю, что все меры предприняты, которые нужны. И в дальнейшем все наладится. Саба ве ақшам бірер рейс шерге яқын ерлерінден қатнаған тренлер үшін бойле сынырлану çalışа. Шерлер арасында есе нақлиет қатнавы апрелінің 14-іне тоқтатылды. Эльмас Аблакимова, Диана Бекмамбетова, Рафаэль Вахидов. Миллет үшін. Эпидемия башланғандан берлік COVID-19 хасталығы олған лоқсалар арасында ешбір өлім қайт етілмеді. Қырымда коронавирус диагнозы олған ағыр аяқлылар жоқ. Санкт-Петербург шәрінде есе кеченлері бойле қадын пейда олды. 28 апталық юкнен оны ИВЛ аппаратына бағладылар. Жүмкуриетімізде лоқсаханелер насыл режимде çalışам, кележекте ана олажақ қадынлар не япмалы? Бұл суалерге жауапларыны Эльмас Аблакимова араштырды. Дүния статистика бойынша эпидемия башланған вақыттан берлі лықса қадынлар арасында да бір кемселі олмады. Қырымда есе бойле диагнознен хасталанған қадынлар жоқтыр. Ама қавсызлық чәрелері евелден бақылды. На сегодняшний день на территории Республики Крым таким учреждением определен родильный дом номер 2 в городе Симферополе. С учетом
квалификации сотрудников, наличие всех необходимых служб, расположенных в этом родильном доме, и лечебных и диагностических возможностей, которые сосредоточены в больничном городке 7-я больница. Поэтому с точки зрения безопасности этих пациентов, она на сегодняшний день обеспечена должным образом. Бузен отдашларымыздың япқан лейфха қысымы. Новая жизнь в семье начинается с еще одной необходимости – находиться дома без возможности выходить на улицу 2 недели. Карантин из-за выявленного в роддоме случая заражения. Санкт-Петербург шерінің лақсаханерінің бірінде есе 28 апталық екіннен коронавирус хасталығы олған қадын тапалды. Шымдып пневмония хасталығы лечекіші. Ее ближайший родственник, муж, вернулся из-за границы, хотя были выдержаны определенные те 14 дней, но, к сожалению, этот диагноз подтвердился. Шымда ағыр аяқлылары үшін де бір тепсие хастаханелерге серекче қатнамақ керек. Әлбет керек олған анализлер екім талап еткені кібіт тапшырылмақ керек, чүнке ана маға азырлағанлар екімлерінің да қатлы незаретінде болуналар. Лықсаханеден чықув тетбірі ве вақытынжа денішті. Ава топлары гүлдестелер енді тек евде бақшаш етіле. Функция выписной комнаты – это не место, где встречается семья с женщиной. В этой комнате женщина оформляет документы, необходимые для дальнейшего наблюдения, и уже оттуда выходит и встречается со своими родственниками. То есть мы по возможности максимально просим ограничить любые посещения любых территорий родильного дома, кроме тех случаев, когда нужно оказывать непосредственно медицинскую помощь. Гиппократ антының берген екемлер пандемияға қаршы көрешкенлерінің бірінші сыраларында тұралар. Епсі сынырылулар вақытынжа ве инсанларының қавсызлығы ве сағлық үшін көрсетілді. Самоизоляция режимі лағу етілгенінен ершей біз алышқан яшайыш тарзына қайтажақ. Эльмаса Блакимова, Рамазан Левапов ве Виталий Голубев. Миллет үшін. Мескен хожалық везірлігі евде отырмаға ве мескен қызметлеріні интернет ярдымынен өдемеге тәвсие. Бұның үшін электрон банкинг керек. Водокрым айдаресінің абонентлері бұны сайтқа кіріп, япып олурлар. Водоканал ЮБК айдаресінің шақси кабинеті бар. Сервис геже күндіз чалыша. Екене матбуат эсап мерkezінің абонеделері есе интернет-банкинг или қолана білелер. Бу йылы Надежда Объещенко бірден 2 юбилей қайдеті. Қыз 30 яшыны толдырды. Надежда Чалышхан февкуляды вазиетлер идаресі де тамам бу яшқа кірді. Анда қыз 5 жылдан берле чалыша бу вақыт девамында обыр сыра янгынлар ведігер қазыларының тоқтатылмасында иштирак етті. Я очень люблю свою работу. У нас очень дружная профессиональная команда. И от действий каждого в ней зависит успех общего дела. Это спасение человеческих жизней. Я с гордостью ношу форму сотрудника МЧС. Также приятно осознавать, что мы с МЧС ровесники. 30 лет – это возраст расцвета, возраст больших перспектив. Февкуляды вазиетлер идаресі ровесники МЧС адлы рубрикасыны өзінің юбилейі мұнасибеті себебінден кечере. Анда хайрлавлар, тарихи весиқалар өзлерінің 30 яшында башқанларыны қорчаламақ үшін телекке оғраған хадимлер ақта малюмат берелер. Эксклюзив антыр ве башқа киімлер еріне тібейджелер үшін қорчалап васталары. Қырымлы дизайнер Азизе Кемал Жанкой районындаки жадра койының экімлері үшін маскалар тықты. Олар бойле бақшышының насыл қабыл еткенлері ақында бізімлев қамыз. Еп ине ве бияз кетен. Азизе Кемал Жанкой районы жадра койының тібейджелеріні үшін маскалар тыке. Көйдешлер үшін бөлі бақшыш етмек қарарыны себебі қорчалап васталарының еттішмемемезлеген бағылы. Мои масочки являются не одноразовыми, они многоразовые, еще и декоративные, чтобы нашим докторам, врачам было немножечко, так сказать, приятнее, интереснее. Вот. Также сюда вот я сделала такие многоразовую бинтную прослоечку, вот так вот вставляется, она идет как фильтр, да, вот. Ее нужно менять каждые 2-3 часа, вот, и таким вот образом я вам продемонстрирую нашу масочку. А главное, будьте здоровы! Заметле лишны ве эксклюзив өрнеклер. Енді бұл маскалар ерле кемлерні эм вирустан қорчалай, эм деолар үшін ярашықлық бере. Спасибо большое, девочка. Большое спасибо вам. Азизе Кемал Миллет телеканалының хадимлеріні де ұнытмады.
И самое главное, очень удобные резиночки, они тонкие, они стягивают уши, никак не создают дискомфорт, и это тоже удобно и очень важно в нашей работе. Маскалар sevgi ile sağlık için yapılgan. Eşler yapınız özünüz ve yakınlarınız hakkında kaygırmağa unutmanız. Elmas Ablakimova, Sevilla Mimetova, Millet için. Бүгінге bu епісі хаберлер Millet телеканалından айрылмаңыз, қайырлы ақшамлар.